Fie bia mensa wom. Wa so fie mensa nim no. Ka kire Natili. Fama mo comment box no fafa wona fama me so Natili me fie de mensa ni me fie bia mensa wom. Amaka say na de Natili say fie bia mensa wom no de enti ameka to say fie bia mensa wom ne say Manasseh waka ne ho abia. Odin sem bia san be wadre Awurade Rev Obofour we de ne be de anu ohema fire for fire ija etuato de Manasseh atebiri de asoa Rev Obofour ne de na Manasseh atebiri de asoa Rev Obofour ya Manasseh atabiri de asoa Rev Obofour ne say niema Rev Obofour ye nyina bibi wo ho something which fake oh ate se oni obi ahehye ho aye bibi ama ne se Manasseh de abeto abonten enti momienko na momienko hwe ne Rev Obofour ne na ahehye ho a anu enti ama Manasseh se ne nsa so mu se kwa eno no so atebiri no de abrega na fo no abegya mu se kuha ato na me so na Natili me so madenden atena makonya mu attention TV so na me so se me gya mu te se fire for fire eje tuato den me kanfo God's Revelation Ministry the among prophet Expøse Eric entry eda ano eda amount say behu prophet number na eji ehinim ewo hwe na sesa bra na onkyerɛ de wi abɛbɔ bra afa na onkyerɛ wo hintasem ewo wabra bra obi ehia prophet. You need a prophet in your life. I also need a prophet in my life. Without a prophet I can't think say o life na ebe complete baby bia e be something which is there nti behu prophet na enema ahinta wabra bomunya prophet etimi eyi ede acho fefefe Manasseh enele Manasseh watebiro mi so watebiro hene obi ka say na tebire de sebi watebiri de obi ka say tebese wa ensem no ne ekuha ene ode abegu heye Obofour so je say I tell Obofour so ni obi nipa no bibi fu a ho ne je say ono so ye na ono nipa na ye ba akon te say omo ye ne manti momienko na momienko tie nipa ye Obofour ene na hyehye ho a ene Manasseh ehu akira watoto asoa no de abetese Ghana memu a yes ye de be di ho enkomo attention TV so you're dumb and you can never bring a Jabempa down. You are nobody to us. Me see Adriana Washas and don't go anywhere. Come front. Clean your mess. Because when you are when a Jabempa when you moshi. A Jabempa when you never moshi. Time I would was so the only idea I made Jabempa. Time I will invite no. Oh, we need any reverence. Utuwe, edi any day, I just obi a birthday party. Aha, I just walk around and I see someone so ye fake wedding man asa. Any day ben had to be the mawu, yes, yadi. Any day ben. Tapama in the crowd or deal with 10 years to cry never part of crowd who saw the war. Tapama who saw the war. Subscribe to Ghana Update for latest news. Bonini would ye to Wishia. Shene Jaro won Sansono. Now whom showing Kawankawa in Frio. O see there be. Ubi penny to the baby out town Mushana de Aquashano. Would you know what sort of way as Uncle Sadi when a Japan a cat a year? I want you guys to see some. We can also have a Japan politician. I don't understand. This pastor said, Charlie, it be comedy way than they do, or it be acting way than they do. Hey, Charlie, you're the killer, so. Hey, Charlie, you kill us. You guys watch. Something must have happened. Power. Me wo buoho sisia me wo ebuoho na
Yadane ababa bi kraman Jesus. Kraman ya no operation eje na wo. Wale kasa kyerɛ me. Sɛ ababa bi wɔ dan mu ha. Wonyam akɔ awɔ so a ɔkɔwo yo. Ɔkɔ yɛ no operation. Operation ni mu yɛ wie yɛ no. Ababa na ne afira. Wato mu. Odema, owuye 1 month, 1 week. Onjade obi a nani afira watori mum muntie ni nsem ni ye girl na wo but wo de na wo nde so waka was nani afira and also watori mum me say ade ye fake e na no original na ya ye pew me kan kura chiro play wani na ho no ma bon sam ede ne nkrofo be dawo say nyame nkrofo nso no oboa eya smart na won konkron be kasa kire you see the difference omo kasa akora kire enipa wogina wa hu temptation ni wi aye ne ma say the watch uti the way wa wi no wa mene na ewura no ye say the we say no gina wo konkron tun kotena nipa efini ewudie anybody say ti no muda. I'm telling you, this guy is not a prophet. Ejuma no gina wa watch say wabo obo say tam ko wi nsani kita Bible bo Yesu din kita trust so tutu demon nonsense No coin. Oda mo be hu shit video na mo yi pa na me wie sese ya hwade bi wa wo be hu wo se mo coin hwade E ya ma sam na wade kan. Omu say enipa wo yare ya watori mum. Let me do this. Enipa mo so wo yare ena watori mum bo a hwade bo a wo yare na watori mum. Eti obi a wawo foforo ena watori mum ena ne maame ede ne ba eti emum de so wonte kasa me say mo makwa aba ede ba attention TV so ne mu amasoma mu kotie ye ensem a ye Manasseh atabiri ede abegu Ghana fo so say eye se na eye Rev Obofour eye wo na so wonte say oye fake Prøphecy ode beto to abontin nyina eye fake na minim say eye Rev Obofour ebe kan Rev Owusu bempa ne mani Rev Owusu bempa de aduro de say na ye na sorry amia mu piese na tele meji mekonya kese attention TV so na me bebese nsem na minim so no so ne de kra nam kwa so eye de be ba den ne Manasseh say eye Rev Obofour eye fake wo ye kohwini wo ye ntro sabi ne se na ne nkom hye ne nyina kontompo mfuturo na all side agu Ghana fo ani kwanfaso bia sabi eni so nje se oni obi a onyem wona so nse o ma hyehye ho nje se wani ese me yes ensem koso ema mekoso abomadin sa because ema ye na ye mobo won sensem bi ye te da sabla nje se ya ma ye kenten so ne ye kro waso nje se ye ko mo hwe mo hu su ye ani babia mbedi magro akọ ani babia mbesom mosom afa Onyakopon emo ho ba Onyakopon enhwe wo so se papa emo bibi ni anko ma adepa enche wama adepa chon de nje se owo niam pa e de ma ewo abrabo mo hwe hu su ye hundafo anene ebe nante. That's the next attention TV. So I'm going to see you